Hey, заяа манахаал лимбэн миний сувг дэргэн тавтаамаар л өнөөдөр бүгнээрээ хамтдаа шууд айц хүсийг мэдрэхээр бас нэгэн сувгийн бичлэг рүү реакшн хийхээр орцгоё. Өнөөдрийн эдгээр сүнсний бичлэг бол чиний нойрогч үрд үгүй хийх болно. За зүгээр гарчгал тем юм байгаа. За тэгээ бүгнээрээ хамтдаа бичлэг рүүгээ шууд орцгоё. Sleep is cancelled. Number 5. Тэгээ нойрогч бол үгүй хийнэ гэж. За. Top 5 сүнсний бичлэг. No sleep for the wicked. After a long day at work, a Japanese man named Kimaru was woken from a... За одоо маш урт одоо ажлын хүндхүү өдрийн дараа одоо Японы иргэн Кимару гэдэг залуу юм байна шүү дээ. Deep sleep at 3 a.m. by the distinct 3 цагийн үед одоо маш гүн одоо нойронд автан унтаж байжээ. Сайхан амарч байсан байна. Something touching his feet. He had come Тэгэл яг ямар нэгэн зүйл түүний хөл одоо гинт хурж байгаа мэдрэмжийг авсан гэж. Collapsed into bed exhausted just hours earlier. He lived alone, so his mind raced to find an explanation for the sudden pressure on his legs. But what? За ирэхэд бол яг мэдээж ганцаар амьдардаг хүн учраас ингээ хөл гаранд ямар нэгэн хүрээтэй холыг тийм хэвийн энгийн үзэгдэл ерөөсөө биш байж таарна. He didn't know in that terrifying moment was that this wasn't the beginning of the night's horror. It was the end. Unbeknownst to him, his hidden security camera had already been recording the entity that was in the room with him. Яа, за ирэхэд бол яг бас энэ үзэгдэл бол одоо маш эвгүй те. Уусаа мэдээж эвгүүлтэй те хүн ингээ унтж хахад шүн дунд ингээ хөл гар мараас ингээ бариад байвал. Тэг яг энэ залуу маань камерын бичлэг одоо хий гэж үзсэн байна. Ирэхэд бол өөрөө унтж хах үеийн бичлэгийг хийхээр шийдсэн байна. Is the moment it finally decided to wake him up. За яг юу түүнээс хэрэг болов? He's dead asleep, alone in his room, and something at the foot of his bed physically yanks his blanket hard enough to jolt him awake. For most people, that terrifying moment would be the climax of the story. But remember what we said earlier? For Kimaru, this wasn't the start of the night's horror. It was just the moment he finally woke up to it. Яа, за энэ бол ерөөсөө яг тэр одоо аим шиг шөнө эхлэл бол байгаагүй. Зүгээр л энэ залууг одоо сэрээс нэг мөчөл байсан гэж ш. The real terror is what his за жинхэнэ аим шиг бол одоо түүний бичиж авсан камер л одоо хэдэн секунд ус битсэн одоо энэ камерын бичлэгэн дээр л гарч irсэн. The camera had been recording for hours while he was completely oblivious. This is what he found after checking the camera footage. За окей, за бүгд одоо яг юуг бичиж авсан байна? Бичиж авсан байна харъя. Хөө. Оо, ямар амир юм те. Цохоод ш түр. Сэрэх гэ дараа. Йоо, яж дуун ямар амир. Ямар амир айтай юм бэ. Пүүх тэр хараа бүр сэрэх гэ дараа. Гү сэрэх гэдэг чинь хүн орон дээр нь одоо хин залуу хөвтөж байгаа юм те. The entity gets bolder, even hanging on the bed frame, trying to get a reaction. Now, that sound is incredibly clear because he's sleeping on a shikabusen, a traditional thin Japanese mattress on a hard platform. There's no thick mattress to энэ одоо Японы одоо нэг уламжлалт одоо юм юу байт юм бэ? Матрас юм биш үү? Хатуу юм юун дээр орон дээр л тавьсан байт юм байна л да. For the sound, every knock, every thump is amplified, which makes the next detail the camera captures even more disturbing. The first thing you need to notice is the bed. It's a solid platform base with absolutely no space underneath. And we get a clear view when the blanket lifts off. There is nowhere for a person to be hiding. Now, if you're a skeptic, your bullshit antennas are probably already up. But there's one more detail here, makes this footage a hell of a lot harder to explain. The blanket starts moving and ruffling on its own, and then lifts mid-air, as if someone invisible is releasing it after clutching it.
If it's тэгж яалчгүй харин тийм нөө хүнс нь ингээд зүгээр татчихгүй бүр ингээд дээшээ ингээд өргөж ийн. Тэгэхээр чи ямар нэг юм одоо нүдэнд харагдахгүй юм бүр ингээд барай зэгсрээд байгаа байхгүй. Тэр бол харагдаж байна те. word is a trick, how does it mimic the weight, release, and motion of a real hand when there's no one to be seen? And don't forget, earlier, it moved under the blanket without lifting it, which would be incredibly hard to fake without disturbing the entire sheet. According to Kimaru, this wasn't his first weird experience, but it was the first time he caught something this terrifying on camera, and maybe the only time he ever will, because after that night, it's safe to say he probably started house hunting. Also, the man claimed that he had been experiencing strange things around the house. За, ерөөдөө ойлгомжтой. Яг үедээ энэ иймэрхүү үзэгдэл ер нь бол одоо манай хүнд бол нэг тийм ч айхтар тийм ачаа үзэгдэл бол байх нь болцсон юм байна. Тэгээд яг хуу саяны яг энэ шөнөөс хойш ер нь нэг байшингаа нэг юу нэгжлэх хий гэж шийдсэн байна л да. За. It's the need for a security camera. But this was the first time something this scary was caught. Yeah. So what do you think? Real poltergeist activity? Or is there some plausible explanation for what was captured that night? Let us know down below. Яа, за яг энэ Кемаро гэдэг одоо энэ залуугийн юу бичлэг бас цаашаа байгаа юм байна л да. Ер нь бол үргэлжлээд. Мэдхгүй та нартай яг ер нь юу гэж бодож байна те. Энэ бол бас бас шууд ингээл худлаа модлаас ингээ хүн хийсэн байх гэх бас жоохон хэцүү юм байна. Хэрэг хүн одоо иймэрхүү бичлэг хийждэг бол одоо асар хөдөлгөөл. Number 4. No book. Гэтэ бас мэдгүй шүү бид яг удаж хаад юу ч болд юм ба тий. Allowed. Late one night, somewhere in Mexico, a man and his wife are winding down for the night. Tucked into bed, the kids already asleep. За, ерөөхдөө бол яг Мексикийн одоо нэг гэр бүл тохиолдсон үйл явдал юм байна шүү. Тэгээд хүүхдүүд бол мэдээж унтчихсан. За тэгээд nothing but silence in the air. Until a strange sound echoed from just outside their bedroom door. За, унтлагын өрөөний одоо гаднаас ямар нэгэн маш эвгүй чимээ сонсогдож эхлэх хүртэл одоо л энэ шөнө бол маш амгалан тайван сайхан шөнө байлаа. The kind of sound you shrug off. The kind that makes your stomach drop a little. Fortunately, they had CCTV cameras installed, not because of burglary. За, мэдээж бас нэг гиз гүзэд уртаа хас холбсон болов гэж ойлгосон байна. Гэтэ яг азар энэ байшинаас CCTV байд юм байна. За. But because this wasn't the first time something weird had happened around the Яа, ямар хэцүү юм бэ. Яг л мэдээж одоо иймэрхүү энэ үйл явдал ерөөсөө энэ байшин тохиолж байгаа бас анхны одоо юм санаач үйл явдал ерөөсөө биш ээ гэж. За. Just the first time they'd actually caught it on camera. This was what was caught. За, одоо энэ бол As the man steps out to investigate, he finds a mess of books scattered across the floor, like someone or something had knocked them over on purpose. And here's the kicker. No one else was awake. The kids were sound asleep. The hallway, empty. Яа, заавчлаар би сая энэ одоо хиймэл оргол юм байна те. Йоо, би сая энийг эхлээд харахтаа мангар том аал зэн гарчлаа. So what just happened? Яг юу болов гэж одоо юу л алаа л да те. Номнууд бол 50-аас унж байна те. Энэ бол мэдээж ийм хүнд ном бол зүгээр унах боломжгүй л дээ. Энэ бол мэдээж ойлгомжтой шууд паранормал үзэгдэл байна. Тэр. Ийм хүнд ном тийм үстэй. Уцаар татах юм лөө. Watch closely. The books don't just fall, but seem to be yanked down, as if pulled off the shelf with some force. Номнууд бол зүгээр нэг унаагүй те. Мэдээж ингээ харахаар те. Бүр ингэж доош нь ингэж угзарч ингэж байгаа юм шиг харагдчих бүр. No sign of strings or suspicious shadows. And even after scrubbing through the entire clip, за мэдээж яг нь уцаар ингэж татж байгаа гэсэн ямар ч одоо баримт байхгүй л гэж байна. No jump cuts or visual trickery that would suggest staging. Clearly, this wasn't a case of shelf collapse or bad stacking. This was deliberate.
like whatever did it was trying to pass a message, and was watching from the hallway. The man later explained that the strange occurrence at stupid o'clock had become a reoccurring theme in the house, from strange noises, objects moving, lights flickering when no one's home. Ямар нэгэн зүйл угаасаа энэ бол хөдлөх тэгэл ингээл гэрэл асаж унтрахтай энэ тэнд илдээ анзын сониоч одоо чимээ гарах зэрэгээр одоо угаасаа энэ паранормал үзэгдлүүд бол их болдог байшаа юм байна л да. But this was the first time they were able to catch it on camera. Гэтэ яг саяны энэ бол яг хамгийн анх удаа ингээ боддоор нөө камер тавьчих авсан бичлэг үсэн юм What биш. do you think? Was this a... За та одоо яг юу гэж бодож та чи одоо юу гэж бодож та одоо юу гэж бодож байна те. Миний бодлоор бол энэ бол ямар нэг утсаар бол ингээ баг. case of a ghost that really hates their book collection, or a family prank for views? I guess we'll never know. Яа тэр хөдөлгөөн бол айгүй сон мохно юм те. Энийг бол бас яг хотлаа модлаа гэдэг хэцүү л юм. The Paranormal Tug. Yeah. On March 23rd, 2025. 2025 оны 3 сарын 20. За. Just another chill evening with a mother scrolling through social media and her... За мэдээж ээж одоо охинтойгоо байсан байна. Ээж нь бол утсаа оролдоод байжсэн байна. Охин little girl nearby playing with her toy. Тийм тоглоомоор тоглоод байж тэ. Everything felt perfectly normal until the security camera captured something so... Яа. Нэг гэр орондоо нэг security camera авч тавьд юм уу яа гэмдэ. Гэтэ мэдээж ингээ охин бол ээжтэйгээ маш тайван амгалан сайхан байсан. Гэхдээ бичлэгт бол ямар нэгэн зүйл бичигдэх хүртэл бүх зүйл төгс сайхан байсан. За. So disturbing that it made them question whether their home was as safe as they thought. Take a look. За арцай. Йой. Оо ч цоцох гэж бас хүн байж штэ. Аав их ч юм уу? Нагас их ч юм уу? Хөөе. Сая хүүхдийг хоош татсан уу те? As the little girl sits playing with her toy, she suddenly gets yanked backwards off the bed, hard. And the strangest part is that there was no one behind her. The bed was almost right up against the wall, and there was absolutely no way for someone to pull her. So how does a child sitting with her legs apart for balance suddenly fall backwards like she's been pulled by the hair? Watch the movement closely. There was no wobble, just a jerking motion that sent her straight down. And if it was just poor posture... Тэр яг ингэ татж байгаа байхгүй те? Тэр хараа. Гарнаас нь хоёр гарнаас нь руу зэрчж байгаа байхгүй юу? Or an accident. Why did she react as if something grabbed her? This is tilting towards what you're already suspecting. But be sure to leave your comments down below. Яа ийм хүүхдүүдтэй ийм жоохон хүүхдтэй эсвэл ийм ямар нэг амтантай иймэрхүү бичлэгнүүд л ирнэ. Хамгийн л үнэн байх магадaltaй да. Number 2. Conjuring bottles. The woman in this next video had just finished cleaning her kid's room, wiped down every surface, organized the toys, and made sure her toddler was safely placed back in her playpen, with her daughter watching Miss Rachel. She dashed downstairs to do some laundry. When she returned, her daughter was holding a blue bottle stem, one that the mother swore she didn't give her. Угаалга хийчээ тийшээ гарсан чи охин нэг юм цэгэрэнгийн юу барьжсэн бол шилэн савл гэхтэй шилэн сав барьжсэн. And a bottle that had no business being on the nursery floor. Disturbed and confused, she rushed to review the baby monitor footage, and what she found left her reeling. За ерөөс ямар ч тайлбар авахгүй зүгээр шууд бичлэгээ харсаа бөөнөр. За. Йоо тэгэхээр бүр жах хөвгт шүү дээ. Дуу тавьдаг юм уу? Хүүхлийг нь тавьдаг юм уу? За ямар нэгэн зүйлийг авахар шийдсэн. Ой. За. Хүүхд тоосонгүй, жаалма тоосонгүй. За одоо авах чинь. Жааштай шууд амдаас. Шилэн одоо цэгэр хундах юм бахтай юу юм бол? Тийм ээ те.
дахиад нэг сайн нэг юм унсаа те. Энэ юуныхын гадна байна тийм байна. Хөө. Ямар нэг юм эвгүй юм битээ гарч ирсэн. At first, the toddler appears calm, eyes glued to the show, until she suddenly turns her attention to something just off screen, as if someone had entered the room. Then, a blue bottle stem strangely appears out of nowhere, as if it were delivered by the Tooth Fairy, which she picks up and starts nibbling on. Moments later, a bottle falls right in front of her, and then, perhaps the most eerie part, she blows a kiss to someone or something we can't see, almost like she was impressed by their service. Хин нэг рүү хараад нэг юм гээ одоо юм үсэлт явуулсан юм те. Хэрвээ анзаарсангүй шүү дээ. Now, let's break it down. Remember that the mother only reviewed the baby monitor footage because she was confused about how her daughter had the bottle and the stem. Well, this is what she said when commenters asked her to make another video to show what her kid's room looked like. За. Okay, so нөгөө комментэн дээр болохоор энэ одоо нөгөө хүүхдээ чи өөрөө яг ямар хаа хардгийг нэг бүтээн үзүүлээч гэсэн одоо ингээд ээж нь үзүүлж байгаа юм байна. this is my daughter's playpen that she was in when the bottle thing happened. So she was standing right here. The stem would have fallen about here. And as you can see, like directly in front of that on the other side is the toy bin where the bottle had landed. It landed about here. There's nothing around that the bottles could have come from, especially because like they landed straight down. So there's a little dresser, and then over there, and there is where the dressing room is, which is where the bottles were, where I put everything before I went downstairs to take everything out. So really no explanation. There's the monitor that caught it. За яг тэгээд юу яаж л та юм. За мэдээж ойлгомжтой гэж бүх юм ал үзүүлсэн л да. Тэгээд саний тэр нэг юм шилэн хундаа одоо яг хаанаас ингэ шидэж байгаа талаар бол бүр ямар ч юу бол байхгүй байгаа юм байна л да. Энэ тэр шилэн хундаа бүр энэ гэрэх биш юм болов? Энэ гэрэх биш байж байхгүй л үү те. Тэсэн тэгж ойлгоод байх юм. She claims that all baby bottles were washed and stored in the changing room, not in the nursery. Even more curious, the stem that dropped first doesn't even match the bottle that fell later. Even scarier is when you observe the stem closely, you'll see that it appeared to be outside of the play За маш сайн ойртод харуулаад юуг анзаарна. pen at first, almost as if it spawned behind the white barrier, and in a split second, it seems to pass through the net, not above, not under, through. Then again, there's no way that baby was holding it, because we can see both hands and mouth. Even if the stem was being held somewhere on the crib or the baby's clothes, why would it first appear outside and then, almost as if it teleports back inside? Сая яг миний сая яг үгүй миний ойлгосооч яг энэ хүний ингээд тайлбарлаж байгаагаар эхлээсээ шийдэхэд ингээд гадаа нь ингэж байгаа юм байна л тий. Одоо ингэ хартаа. Side and then, almost as if it. За байж Why байгаа. would it first appear За одоо тийм үү? Гаднаагаас. Хүлээ гадна хайртай тэгээ хүүхд одоо болохоор яг хундгаа барьж байна. outside and then, almost as if it teleports back inside? Шууд гаднаас ингэ шууд нөгөө нэвтлээд одоо телепорт ч юм уу хийгээд бас гэл ингээл орж ирж ийн гэж тайлбарлаад байгаа юм байна л да. So where did it come from? Тэгээ яач вэ тэгж Some commenters харагдчихэ. believe Яг that this was a харагдчихэ. textbook case of ghostly interaction, possibly a gentle ghost trying to help. The mother later shared that her own mother Яг магадгүй нөгөө маш ээлдэг сүнс туслахыг хүсэж байгаа гэж одоо комментэд байсан. passed away when her daughter was just 14 months old Охин нь 14 сартай охин юм биш. and never got to meet her granddaughter. She believes it was the spirit of the grandmother trying to tell her that Яг тийм юм бэ. Эмэн тэгээд яг уу тэгээд ээжийнх нь ээж нь гэж хэлсэн гэж байгаа юм те. Тэгээд эмээгийнх нь эмээ л одоо эмээгээс хүнсэн л одоо ямар нэгэн зүйл хэлэх гээл ингэж байгаа юм болоо да гэсэн гинэ. Эсвэл охин чи өсөд байна гэж хэлэх гэж л одоо тийм орлогоор her мэдгүй daughter тийм was ч бас hungry. And тэгэж many амар commenters were quick to point out how their little ones also call out the names of some deceased relatives they never met.
fearing that spirits have a way of communicating with kids. Хамаатуудтайгаа энэ санийн бяцхан хүмүүлээс уулзж байгаагүй гинэ. Тэгээд хэрэг яагаар одоо яадаг үлээ л гэж байгаа юм байна л да. What do you make of this Холбогддог үлээ л video? гэж байна л да. Was this her mother trying to let her know that she's still with them? Or could it be something more sinister that should be expelled? Like, now, on the other hand, did the bottle somehow find a way to defy the laws of physics? We'll let you decide. За хэвээр байдаггүй. Саний юм те. Number 1. The birthday. Ямар азар саний нөгөө сүүлийн 2 бичлэгэн дээр хүүхд маань нэлээд золчоог байна те. Саний дээр эхний дээр татдаг амар стай дээр яа. Surprise. TikToker Danielle is not the type to believe in ghosts. За Даниэл гэ TikToker юм байна. You know the kind that call BS on anything she can't explain with science, logic, or a well-placed eye roll. But ever since moving into a new house, За зөв TikTok дээр маш сонир ачирхалтай шинжилгээ ухааны ч бүх төрлийн юмар ер нь бол TikTok things хийдэг have been хүн happening байна л да. that science didn't Тэгээ шинэ байшин руу нүүж орсон байх шүү заа. quite prepare her for. You know that unsettling feeling that you get when it feels like you're not alone, even when you are. But it all came to head during her last birthday, when friends came to celebrate with her and her family. Luckily, this time around, the cameras were out to capture what had left her and her За ямарсан Даниэл гэдэг бүсгүй мөн бол газар бол амьдэрдэг. Гэхдээ яг энэ байшин дээрээ ер нь нэг юм газараа юм шиг мэдрэмжээс авах болсон гэж шүү. За тэгээ нэг өдөр төрс өдөр нь болоо түүний найз нөхөд одоо хамаг гэр бүлийнхэн цугасан байх нэ. friends scratching their heads for answers. Take a look. За мэдээж ойлгомжтой одоо юу бичиж авсан камерт. Wow. Миний байшин бол завчлаар миний байшин бол одоо сүнсчдэг шүглсээ. Одоо тэгээ бүх лаанууд бол одоо яана ингээд үлээнэл үлээгдэл гэж байгаа юм байна л. I said happy birthday, Blondie. Ой. Did you do it? That wasn't me. Яа, эсэнэ чи хийсэн үү, чи ингэсэн үү, үлээсэн л гэдэг юм л да. Гэтэ яаж яг ингэж хоошоо амсгааг татаад яг үлээхээс өмнө үлээчлээ тэ бүгдийг. That was strange, wasn't it? As she struggles to blow out the candles after probably wishing that whatever she was feeling only existed in her head, the candles mysteriously go out, as if someone or something was sick of seeing her puffing and puffing. You'd expect someone across the table to Нэг жоох хөвгтөрсдөг гэмж жаргалтай. be messing around, right? But the shock on Danielle's face, paired with the stunned reactions from everyone else, suggests this wasn't part of the plan. No one even moved. The most chilling part Яа, ирэхэд хард яваасаа энэ бүсгүйчээс өөрөө шоо шок нарж тэ. Царим шоо сонир болчлоо тэ. Яа, энэ бол бас энэ бол маш сонир шүү тэ. Гэтэ ингээ лаа үлэхэр чи энэ бүсгүүр бас ингээл үлээж байгаа тэр юу бас мэдрэгдэх хэвээр тэ. isn't the candles went out. It's that it happened in a bright room, surrounded by friends during a moment of celebration. It's a dark reminder that these things don't just wait for you in the dark. Sometimes they want to be part of the party, and they'll blow out the candles for you. За харахад угаасаа ямар нэгэн entity те тэр одоо оршин те бүр заримдаа ингээд чиний ингээд үдшилхий чи хүртэл ямар нэгэн хэсэг байхыг хүсдэг болоо да гэж одоо хэлж байна л да. Энэ байшаа бол эвгүй ш магадгүй юм те. Tunnel, getting closer and closer. A pale, featureless head slowly peeks around the side of the stool. Хөө юу. За ястаа үнэхээр маш сонирхолтой байлаа. Ойр дас ингээд энэ юуныхаа бичлэгээс хараагүйсэн. Энэ бас айгүй ер нь бол маш гоё сонирхолтой үнэхээр бас сайн сууг байна. Та бүхнээс энэ суураас туслаад бас subscribe and like бас дараарай. Бас эдгээр энэхүү суугийн бас бичлэгээ сонирхоод үзээрэй. Гэтэ мэдээж бас ойлгомжтой. Миний сууг дээр subscribe, like дарахаа битгий мартаарай. За ингээд олон толоо өгөхгүй бие одоороо. Bye bye.